Hmun tranga INP mezo channel clear tu le ngai thatu te inzain sipai le vek ule April ni som pahni thole ni ania tun tum chu Myanmar lam kan hoi ve thung don nia Chin state lama CDF te tan puinan Chin relief funding program CRFP anti te bultumin Chin digital lottery siamania antum perchu an ulbun le tukuli te aya thade uzok silai le sak ani bermai ome khoi nge tlem te talin tia tel du zong zong te po tel thei vek ni nan soya kan chanal lo ngai thathin tu te po tel ve turin kan som cheu hialani promotion period tan April ni som pakhata tanga ni som ni le panga thleng ti ania a thlonin lucky draw ati thei don ni nan soi an sum mu zong zong atanga 70% chu silai le nan ani photanga adang za som ni le panga chu lom manatan adang le 5% chu poimo thil thua in ve nan an ti ani tunlai hi water festival ku tropui tak hun khania ramchung abikin khopui lian lama chuan kut niwang thla mi pui lam lo tel lo turin an campaign na sa a sipai lam point tanan la hle poka naktu khi festival eve turania in thui po na anata hle Rangun khopui South Oklapa lama po Myanmar flag chu sipai te du dana siam mai mai alom ti in Voin Khan Student Union lam hoi hotin an hal le tamaya sipai te buat sai water festival a tu ma tel lo turin an campaign ngor le hle ni South Oklapa township signboard po hlo sen an lo hnoi bok Oklapa telin ramchung Hmun tina fascist te tlom na ni an khan mola achang turani mi pui tang rualin fascist te hi Hmun salai bera ithon teng u ti aw hla ni in demonstration an chhun zom le a men ong hlana tan chuan an huat thla ve view don ani Rangun Khopuya festival stage pahni phei chu mel mainan beidon ni om takin security an uluk hlea khopui laili city hall lama stage ven himnan kongan dang chat na sa a bei anto kang ti hlawin ceremony hi close door anei ani don ni in Rangun lam chuan an soi hiala Rangun Khopuya pitu jin pin anti mai Hmun stage chu sipai le police an vaya mi som ni sipai motor pakhat nen an venga city hall lama stage zero police motor pali in sipai le police som nga velin an venga ni te chuan suibung taro tatanga pansu dan thlengin chubaka sakutawa atanga suli pakoda thlengin kongan pinga security an ti khau ta hle tun ma deuh kha chuan ven himna omlem lova wall out taka festival mang turin anan ti zeta ma se nimin pia lama tang khan bom puak om tanual maya sipai council hian an chung te thi an hlawa wangin security an ti khir zual ta sau ani berang chu festival an mandan tura hetiang hian report donani a pon lammi reng lu phalani lo phota sarkar na thoktele tel tura an hming lo register te chau an te langa tui the tura lo lu te po bom le ral thuam dang an kolem ti check phota niang chutianga check an paltlang nuwa chau an lu phal sakaniang tin an rem ti na le media lama thok tu te ti lo tu man smartphone manga thalak mai an oi lo bokang ti in an chanchin threchiang tu pakhat chuan a soya hetiang hi rengun chau ni lo khopui ranga anti dan turani nge inarin oma festival lungchiat thlak tak ani mai theiani rengun region huam chunga sarkar na thok CDM ar lo zong chu kan soitak stage Hmun nia a enga emo hian telvek turin sipai council chuan order a chuan le to boka thitura kal ni in ngai te po all view dona noman tivak bik don lovani Rangun Khopuya kwan chian kung township a mia yinan da park ma sipai council in festival nei nana stage an siam po April ni som pakhat ni zandariat vel khan 40mm bom manga ka ani le tamaya thil om dan thi thlai tura fakal fascist sipai motor chu remote control bom manga be le ni in chuta chuan sipai pakhat thi ni in Hmun news agency chuan soi Irrawaddy region hintata khopui lailia an festival stage po zankhuwa in thoma ribeng cheng hle niang tukindarli le minute somnga vel khan PDF laminan bom le a warning an pe ni om takani festival ania an tandon chau ani boka PDF lam hian warning an pe phot ni in an soi
nimena kan puan tak Russia zin ho captain kari phiu ong an tha thu kha kan rianga khatia sipai la lan tha midang pani in hliam na tak tuara damdoi in an pan nu khan sipai lampo an rang ta viu maya nan trai ong clearance an nei ani kha administrative office lama thok mi pani an ka hliam te po kha tun thlengin an la tha chuak hlei thei lova an din munala khir hle ni nan soi boka April ni som pakhat ni zandar som vel khan lan mado township veng number 9 na le veng number 2 na ami mi paruk ayatlem lo chu sipai lamin an manta a khoilama ngian throi tak ti tu manan threzui ta lo nia soyani an man lai hi cctv atanga an mu awangin an soi thei mai chau ani oma sipai lam hian an man tur takte man talovin man tul lo zok te an man le ta phot ani hi tin April ni som pakhat ni zandar sari le chan vevel khan hlain township veng number som paruk na an veng chunga in zaho tuata na sipai council na ruat hla su anti chu alua te angong le apuma te voisom pani zet silain an kapa athi chiang viu ni nan soi new dakong township chim lam veng som sari le pakhat na chansita road le kitu mati road in kara an venglal uri tu an tia in po nizandar sari vel khan silain voilian kapa chumi nuwa boman vom zuya mase avan nei na kal tluang ri te poniang chu bom chu atlol ta ni nan soi hei hi ssug pdf anti te thil ti nia soyani nizandar kwale minute somli khan south dakon township lama bom puak oma ensein lama a omle boka te chuan April ni som pani nizan zan lai pel chia vel khan rengun khopui lai lia Myanmar Post and Telecommunication MPT office puya bom puak ni taka le a kang meya chuak zui boka bom puak wanga kang mei chuak aniem tiro chiang takin asoi thei ri lovani Mandalay region na tu chi township pa yuachi khua April ni som pani tukindar riat vel khan na tu chi township pdf ten sipai motor pakhatan bom le boka thian omle mai thei an bom chiat tak hi motor dangin terrorist ten an lata nia soyani Makui region tayet township pa khalaya somli le pali na le kapa sa som pani na sipai te ral matonga an kalna lama an thi na satdiwa wangin an chung te lung chelu tukin boru kan siam kholovang ti an hlawa heng sipai ho chung te hi pon chua an khap le tatlat ni in voin khan an soi April ni som chonudar som pani le chan vevela zito khobula inka na sipai pani an thia chung ho chu kan soita kapa sa som pani na sipai te an ni a chumi ma April ni ruka Makui region pau township lama inka na motor pathumakal sipai ho an captain nen lam pdf ten pasari layan lo da that tak te po kha kapa sa som pani na sipai te tho an ne tun lai hian sipai ral ramathi timayang pdf te beina thi an tam sot maya sipai community chunga hian an chung te ngai thalo le nuam lo soi neu atam sot ta hle ni tuna kan soita khote ba ka sipai chung te an kempon lam chu aw an phal sak tak lo thu hi soitura le thina sipai community chunga in lungrual lo na le an lom lo na hi pon lam mi te nan thria ang ti hi an ho tu te nan hlau ani ber menong lana le atha chang dol tu su win ti ang reng te po hi tun lai chu an jin vei wak deuh chen nia soi ni in sipai chunga in lungrual lo na mai thei vil vengin an phar boi thin hle ni in sipai lam chanchin thretu te chuan an soyani sian state chimlam pinlong township huam chunga tong me tin khua sipai lamin cheke tan siam chu KNDF 3rd battalion 10 April ninga khan an beya terrorist council sipai panga an ka hlumba ka an ral thuam an lak sak nual ni in voin khan an soi Karen state Miyawati township tingkan ngi nong khua a khamaya zathum le somnga le panga na sipai kempo April ni som pani tukin khan KNLA le an thian ten an kapa an kem an lak sakta nia soi ni in ral thuam then khat an la tel bok Sakain region Kalimiu township huang chunga terrorist council sipai tele pdf te in be dan kha voina chiang zokin kan theta a Kali people defense force lamin ram chung media te hne na an soi dan chuan April ni som le ni som pakhat ni chung khan terrorist council sipai motor lambuna
ni chunga na sataka anin ka na a terrorist council sipai somthum le panga aya tlem lawan thi ni nan soi kalimeu township chong khuwa kholam panakal terrorist council motor som ni chu april ni som tlaidar li vel khan panmun chong leibula July vel lo om pdf ten bom manginan lo lambuna chumi nu thim don ruai tlaidar ruk le chan ve vel khan chong khuwa le na chong kho inkara pdf te le terrorist council sipai te anin kap ta a terrorist council sipai pahni an thi ni nan soya april ni som pakhat nimin khan inka na aso sang hle ni jingda rukatanga tlaidar thum thleng na chong khuwa om terrorist council sipai te le pdf te anin kap ni leng deuh tho ti na ni chuta chuan terrorist council sipai paruk an thi le ni nan soi boka chumi nu tlaidar thum le chan ve vel khan nat miong khuwa tanga ta se kholam pana ke kal le an hnung lama tanga motor local te chu pdf lam chuan bom somni le palizet manginan lo be le a terrorist council sipai somni le palian thi ni inan soibok chumai po chu du tok ri lovin chung terrorist council sipai ke kal le motor kal ho chu ta se khwa le chia in kho inkara bom somni le pakua mangin pdf tenan lo be le boka chuta chuan sipai pakua an thi le a te chuan chung ho vek chu chin sign khwa le zin kalin kho inkara bom som pani manga be ni le in sipai panga an thi le bokani tin heng ho ba ka hian kalimeu lama indona chuak boka kale University of Technology mitam takin thuma school anti mai lampanakal terrorist council sipai somthum vel chu april ni som pakhat nimin chomhadar som vel khan zin kalin khwale university inkara pdf laminan lo bom ve boka sipai pathum an thi nuwa chung terrorist sipai te chu kalimeu khopui chunga an kir le ni inan soibok nimin chu pdf lam an che tha in an chero pui hle ni na langa che that tum hi chuan thihna kautlanga ding ma ni se aman hla du view don ani hetia nimin pia le nimina terrorist council sipai beitu te hi pdf kale te cndf te cdf kale kan ko group te le people defense army te annia terrorist council sipai somthum le panga aya tlem lo an ka hlum hian an ni lam hi mi pathumin tliam an tuar ve ni sakain region marlam tamu district huam chunga thungka tin le tungmana kongpenga sipai le piusotri kem te pakhat po July vela om pdf te le pdf ceu anti mai engineer zirlai intial tual hole absdf pol tenan lo kap ve boka police pakhat le piusotri member pakhatan tlan chuak ngei ne soyani a midang hi an kap hlum nge ti po soya omlem lo civil mi sipai lamtang an man ninan soiboka sipai lamatang to lo tura an thril nuwa avo te pon vo veng chu an chhuale tahlom ninan soya ak silai pakhat le airgun pakhat an lak sak ninan soibok thi huama beya airgun vel lak tur alo om trok chu nuya zalam lamani sakain region pinlebu khopuya hian april thatira tangkhan KIA nam sipai tele pdf tang kopin terrorist council sipai an kap to a sipai council po in thlo na mangin a kap na sapoka khopuyan chu san meu chuan terrorist council lam hi somthum chuang an lo thi mana pdf lam mi panga in ramtan nun an hlan bok ni in voin khan pinlebu pdf ten an soi nia tar lanani march ni somni le pakwa tang khan terrorist council sipai te chuan khopuya tanga chuakin operation an nei tana chutia khopui chua san zong man lak lai takin KIA le pdf ten khopuyan lu chil ve thunga khopui in chu in na satakin anin kap tani thlona mangin terrorist council hian abei na sa hle boka chuwangin april ni som nimin pia khan pdf lam chuan khopuyan chua san le ta ni in an soya tuna hian khopui thunun ri lo ma se khopui chevel hi pdf lamin an hual veka an thunun ne hle ni in an soya tin khopui chunga po hian terrorist lam hi an tong pong wa ngam to lo ni in an soipok ni som pani lai mai anin do chung hian terrorist council sipai hi an captain telin somli chuang an thi ni in rfa chona soi ve thunga engpo ni se an report dondan hi ain ang chia lawani po in sipai thi hi an tam hle ti ero achiang ani
Sakain region kani township sipai do pol DRPA anti an vice chairman ku phong khan anti chu April ni som pakhat nimin tuk darli vel khana boral ti DRPA lam chuan an soya April ni som khan DRPA duty na bom anti puak palaniang a hliam tur lovin a boral ta ni ani hi kumsom thum le pathum mi DRPA 1st Battalion Commander ni in a in le lo anei thil hlu zong zong zuara ramta na in pe nia soya ni a hetiang mi puiten an chan ta hi a ui om tak zetani nimin pia khan sipai som ko chuang an thi nia soi khania nimin phei chu ram chunga sipai thi an tam le ta a men ong hlana te lam an hlau thong sot viawin arin om PDF lamin Hmun ranga an report dan khai khom chu hetiang hi ni Sakain region Kolin Kanbalu le Pin le bu lama Terrorist Council sipai som thum an thia medang som panga man an ni boka PDF thi le man tok som pani an om ve bok Kalemeu township som thum le panga an thi boka Pale township som ni le pathum thi bokin PDF pani an boral ve bok Humalin phong pin lama panga Tase township som pakhat an thi bokani tin Makui region Pau township som ni le panga Natmau lama pakhat an thi boka Karenni state Demosu township sipai som ni an thia PDF man tok le thi an vain paruk an om bok Kalemiu lampo hi security an uluk sual sova chuti chungchuan ani zali le som ni le pakwanan demonstration an nei le thaya an fak om hle Hmun state molamian khopuya pani thibokin nimin April ni som pakhat khan ramchung Hmun ranga terrorist council sipai thi hi zale somnga le pani an ni nia soyani a PDF hi an vain som ni an thibokani ole khati zongkha tuntumata na Myanmar news update kanan siam thei chuni a clear tu le ngai thatu zong te in za chunga kan lo me